Jambo papa. Jambo baba. Message yenu iko nini? Message yetu ni kuambia population ya Bukavu kama uchafu haiko mzuri. Donc tunapaswa weka mwingine tukua safi. Ndio message yetu ile kupita na mapankarte. Sio kuna bambia bakwe na basalongo. Tunaambia wote wajue kisa kuchunga usafi na kisa kufanya salongo. Sasa tunashukuru sana.